Namai rakang jab zekne ZBB Zeme Baptist Baudi Halui Bome Assam Nagaland gane wangluze Nriame Asalu gya Zeme Gospel Sports Meet bamrahangya tarik ketsum gane haruk kecang ba bamrahangya nui wangai lu babdele zena namai bu nui gu sports meet gu sang pei chief guest ne Shri Hungkeukambe Nriame Secretary North Kachar Hill Autonomous Council Haflong Assam Panme nui gu namai hasang pei sai gu zena guest of honor zena Miss Haijeuyile Panme Assistant Professor Govt Diphu Government College Karbi Anglong Assam Panme nui gu guest of honor that sangai gule namai Nagaland gane Assam gane lui bome zamana hai naring area gawang lu ja anui tasu rahangya suna kada zabamda zai anui punaram asalu rakyang namna maning size anui du hegya jun nai bam he zai tanate rabe sak rabe pla ne hegya aize anui namai rahang le me lui bomra me Nagaland Assam gane anui wangai lu ja tasu rahangya anui sui za wangai lu za ladle Ine sangai kelunggai ra ngam Panme Pastor Zeme Baptist Church pane kelumai pai sakai ra ane gu hetsang pai pane sakai gu sige pa sakyu ga design na hele koi ba tu ra Miss di iramning le Zeme pane hele koi ba tu gu pa tu le so design na ane gu hetsang pai chief guest na gu speech Pane hangga sami badam gai gu zai padam noi de zai na kulum gai ra kam de kulum gai ra Mr. Wangrai ban Nriame President ZBA pane kulumalu ze kick out by anigu tournament zai na anigu sports declared ra anigu chief guest pane declared gule pi pai jutsu gara anigu chief guest zaina pa pi pai anigu jutsu gailu za gyudai lu za tugu speech pai pana plui pain dolo lo ka chebe pating pi hi ibe pe da namai kaga gimi kap ji pe sap shooter zaina tri pak ji ma gipuin ta ji ra ma panui le training ta kunale namai nang ni Lionel Messi di leng ni chi da pa lai ja ka chei pting na Europe na pale jang gipuin ta ja training ta chu kule noi daga ota te ble ne ga anui champion chang ranga training iba ba ma zai zan hazai be discipline iba ma zai zaina le chi ba ma zan champion chang ale kana mai rei ga akinam nong inanong ne so ka rangai ne paket bam nai anui ya maram chang chang lak le da anui ning ale lo so anui chi do chema kale never late anui ma iba nang ka nang pung su ja thau le nai ki de ge bam du ajana ndrei ki ning ge bam du anui Nagaland du ku tak le ndrei ki ning alia ki ning aje nu ya ka tu ki bule han ko na he pe ja maram be seu chi ta lo anui ket le be pe maram chi lo he Assam ga ba ma anui Nagaland ge ne wang ki le ba ma plan ai ge ko ma le ni zo nang na rei ja tha te wang ra hang ge ning ba ge pala ga te le jai na chna go zo anui ta te wang ra hang ge pe simrin te ja
ใครไปกันเนี่ยเสียจะรวยกับมักท้อนี่กันนังเนี่ยพามพอไปจังจะนี่จงงัวตาเตยจะรู้ในกองอิสกฤษสิกันนะอันนี้เป็นที่งอนดักกังอากิเลยอาเมนHungkeukambe Nriame Secretary North Cultural Autonomous Council Suna Gya Apoko Tournament Ja Ra Benai ZBA Baudi Zikne Lakai Dele Azizana Mr. Hungkeukambe Nriame Isna Zeme Baptist Assam Gya Is Secretary Zabam Dele Mai Ani Zeme Baptist Baudi Assam Nagaland Sport Gospel Sport Miss Bamrahanga Asalu Baptist Church kana date 3 to 6 March ka ngang adle tanan mai anri take robza individual kana take robdu bamla muile chige bible quiz extempore speech zaina solo singing competition aiza ani individuals kana te robza la mui dana football volleyball takover aiza group te za tarabla mui Dana ani house teluza taranga lewaidle tiga Bethlehem Eden zana AleyD kanan tiga group teluza taranga tewaidle
understanding more of it and like that the particular and is tsunami if the get on the day signal Bethlehem Nagana Bethlehem Nagana is what to play and again another question. What did Esau sell to his brother Jacob? What did Esau sell to his brother Jacob? Esau ne Jacob tabe ko zobela. Very dry. Yes. Asizana Haijeuyile is not from Baptist Church Malaysia, Hungkeukambe Karbi. Isara bana social media. Social media na todi ng pangay. Social media na ang na mo padu mo sa zai si mapudu si se mapudu se ko ge re la mi ko ge na si dule. Zai social media sa paham kacang na communication di lang ba social media na lagi kapsu si mi lu ga zai kaya gu raha kaya gu condition that si dule social media na wo kapsu thalan na su mi boy ma le thalan gu talang Thailand gu condition puni gu cultural to ani mo dule han kap thang ka nam ka gu cultural da mo dule sai social media sa sia balam to la le Azizana
Shri Panme Zana Nanya Jibam Zana Ijalu Panme Iza Saluda Agu Zana Kanan Buddha Agu Topic Zana YouTube Right on the gap YouTube Zana Ekomi Zana definition YouTube Zana social media other apps application Zana as a YouTube Zana Zina Kanin Zimena as a developer platform Ani mami belura zana lima cimapa cilura online cilura hingga apps yang masih network mobile application zana lima yang mana cilu YouTube kasihnya buku kamera cilu ke sebab nanti Google dia cek dan itu YouTube buku kamera cilu red kamera mengikut. So my topic is kindness. So kindness is a very important tool in our life. You know, kindness is where it used when we help people. That is just one of the kindness. Inside every humanity, I think there should be kindness. When it comes to religion, there are many discriminations of religions, and they are living in a world. But due to kindness, there is peace and in the country or the state. And kindness like help people to build a relationship. Lungbe rahangge Mr. Shri Nriame Vice President panawang the putting the laws and pada tamaki gene tamai ku closing ceremony za ina ra the lake at verangida so go ibetera Mr. Haijeuyile kome Hey ya me akang me go wang lao suy sam ke Sui is a nang du salam pele Patsu tuan sam ke You see that? Leu rock ibe zai piki ibe chegwai ibe perike pe rangyu ibe changlo zerangai Chuna anui pangkang bege thank you dai guda speech guest of honor Ma poine ma do ni gu kala gale kana ma poine go kai rangge I kanggo mu du koi gu da zai na pe je pu ba lai ra da Lai lang bege anui za kandam pe anui pe jingong za tua sang da le mai tan mi pui ni za go ma ting ki be pe di se ga na aya agu leaders ma ina nyetos bamba
pastors, president, ZBA A ZBA N gu, zaina executive secretaries ang nagulada, zai youth secretaries, women secretaries, zaina pugun staff na, zai zolami, hai manaza, zaina again kyo na participants ma, zai kating ma na ma, hai manawang ba mazu, alam biya pina hai manazu kulum, zarang alam we. Tisang nalay program ya kumba teli rahang ya kai bim se kana anu ku ZBA A benai ZBA N conveners ma zaina ya organizing kau team ram tu talk sang nalay ba rang alam we game spirit bamza sportsmanship bamza anu thagai ni ba main nalay za discipline nan thagai ni ba main nalay za ba ina last ke ka loi ba sa ga da ina sa ram da ai nan loi da sai ai ga ni ku convener ka na love center sai na later loi lau ra ngai da I ma du pe ga da le su du Diphu ga na Karbi ma ko na rawai na ya ni na lau na ra ngai ra ba na ai na so na program loi wang dip lui gum za ai za pe pai te ke ba ta te ra da Miss Haijeuyile Panme guest of honor gospel sports meet mai kana loi de le ba pe pai te ke ra da anui hai mana lu kai za te wai ni ba le na pe re ge pe za harana hing na me pe chang lo nanggu ka hinam ba ai mana re ka pe ja pi sang ne ka bam ra nang na ni zu ngo ta ten sam bam lo ja ngamai bam na ni je ka bam I so san ni ke kyum nai Zeme Baptist Baudi Assam Nagaland tarik chumgena strok ya ina ani te li dele sport meet wang bege ani ang gap kan to ba plan na ngo pa dele ani kang khai chi na du plan na ngo li dele zai le te chi me ra sam sa chi me zai basic quality ba encouragement teamwork team coordination plan na ngo li dele zai wang ba zai ga gitu to tu ja program ni le za te lu ra hai na klum bon lo First
Suna sharing Diphu executive secretary Diphu. Great bukan kawan. Ane usah punya train like a champion. Sebab ane success itu orang ada. Ane ku director convener itu right tu mereka keynote address ka orang ada. Ia kan thảo memang pergi player memang pergi kan thảo exercise itu taram saja isi ni memang. Lepas tu aku langsana iki gara-gara tekana kan kaga physical exercise go profit benai spiritual exercise go ane sai nani rada doi nama anu kudai kan kaga bible na anu bible na kudai go anu exercise da kan kaga za kan den de mare bible na baik go ale anu samsara karena 1 Corinthians 9 to 4 dan 25 to 6 mungkin berikan model. Nama ini ada 1 Timothy chapter 4 verse 8. Kerana Timothy pro medai pun sesaat. Kerana Timothy pro medai pun sesaat ni rapasan ke mungkin samaje. Kerana Timothy pro medai pun sesaat. For bodily exercise profit little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Asalu Baptist Baudi ringdilong lau kumbibi sabi bijak lau rabu hinam kumber za Baptist lau kasih Pak namian ZBA sebagai owner TWB